manastir Gornjak. Napravimo jednu malu reportažicu. Moje ime je Vuka prezime Đuričić. Danas je veliki praznik. Tako da, eto, Bogu hvala. Eto, Bog je namestio da dođemo ovdje u manastir Gornjak koji je podigao knez Lazar Hrebeljanović te davne 1380. godine. Ovdje je rađen ovaj moravski stil, a on se radi od Maričke bitke od 1371. do pada Srbije pod Osmanlija. To se desilo 1459. godine. Ono što je veoma interesantno jeste to da je Srbija pala pod Vizantiju 6 godina kasnije, odnosno Vizantija je pala 1453. Manastir je prelep i zato što je danas velika gospojina, ima, da kažemo, mnogo ljudi koji su došli da proslave ovaj praznik po ovoj velikoj svetinji. Koje bi trebalo, eto, brate, posjetiti u svakom slučaju. Moram da pobedam ovog čikica koji me smara da ga slikam. To ovdje neki običaj se bacio pare, ja ne znam šta je ovo. Ali stvarno je manastir Gornjak čudo. Tako da ovo što ste učili istoriju, kao što naši kvazi intelektualci kažu da je Miloš Obilić izmišljeni junak i tako dalje i tome slično. Šta je nama radio u komunizmu, to je katastrofa. Katastrofalno, eto, možemo slobodno tako reći. Vidite još jednog ovdje manastira. Prelepa priroda. Eto, knez Lazar je htio i kao pređašnji Nemanjići da napravi nekoliko svojih, što se kaže, zadužbina, odnosno crkava i manastira kako bi nešto ostalo posle njega. Ali ovdje generalno je priroda lepa. Tako da ovdje sigurno nisam bio 1-2 godine. Međutim, eto, mjesto koje je trebalo sigurno da se posjeti.